Nimbole pinakatal na daw sarsara. Sembera walangan dala kaduruma na karuni wasa-wasa ni vlogongo. Obia bakan tuntuno takawalanga doon na ka atiko na matay ni vlog. Kaya bakay ko sarapa na matay ni vlog ni lako-lako i China. Awawalati ko kina kautuko na talanga ni kiraumbiumbiwe na kawalo ni vlog sita. Obia bakan tuntuno takawalanga waya. Kirawa biumbiwi na hindi may kiraw lako i China. Na kawalu ni vlog September. Na video vlog ngoka sana bakan tuntuno tekina na dito ya. Kau nuita kan ni konina maruta kana sarsara. Pinawalebo. Iya, sampul binaka. O talno takam dabi kimni na washing machine iti kuna nunguru munguri. Kake di China e vola itu ngapa ke China na paket ini kakana na store na kake di saranga. Kawili kini na washing machine iti ngore na nunguru. Unano mameu sabata kini na nungu isulu. Ya na lenga ni kake di vola itu ngapa China na washing machine ngore. Au sama ni tawana mandanga na nungu isulu. Dua na kia na masu ya seni washing machine ngore. Au sangga ibi tambayaka. Au kinta dala ni utingan go bitambaya saya babala. Sapa bini binaka gitu na kalu. Na nabi baru takilalai baka ungguri. So tabi tuki na nunggu tiku bulan ya na wanonggo China. Nyanda binaka. Sangga ibi mamana bitu na matakali ni singin tuliw. Abis yan doon kan baleta na internet di China. Weekend na rito kenda viangan de me China. Senda na kinagiti ko na walimay wakan bisnisi. Senda de siya kami transit with na sina. O China, pambimbi na mainland China. Wili kina na puno tikin ako. O Guangzhou. Esena ikina na Facebook, na YouTube, Instagram, Messenger, Gmail, kaya na Google. Ano kaya na numero. Kaya bakaw na may sanga mo soko na may pages ko na online. Kaya na sila. Na firewall ito na taro ba online pages ko ka. Yeah. Iti ko nakai ko rin nakaba me raw kinabi como access kinabi pages ngo. Biyaw kinanong ito kan nanirula ko nilo China. Iti ko nakininaki. May bulian na LED screen. Niken na patitina bos ni kalungan na LED screen kalilip. Kim niya reality ko nang bita na singa ni Rodrigo ke. Wata makatiga ni LED screen kiro liba reality. Yan na inakinirolo ko may kiro bulian. Yan na takataka ni kalumay biti. Yang debkin may kiro biti tartar ti ko ibiti. Nangoni sala raw dundu ni biti tartar. Na messenger kitong dumi pasakin. Kay koreto na nito tokan ni baka bengara bibali bola may biti. Lakena raw ni access ta kina messenger kina Facebook medaka kina bitar tarabir na nondo kubale ibiti se weekend na may bengarabi na unsal ni bisnisi na kina may bulian kito man kina bulian na LED screen kero baka yang ataka usan kila na nuto kan yaw o baka yang ataka na VPN ngo sa nambito rin ko na screen na VPN endo na app raw ni ko buki ko mo access ta na Facebook Messenger wir kaya na bi social media platforms eseng ni bakatara na favorite na mo access kin ay war download ta rami biti o activity ta rawa sumi online na app mo o activity ta rami biti nangona ta mikini China new may access ta na network iki
sa kata kasar na VPN ngon sa lo bitar tar tigini kiro bitar tar tigini kene ni ro to kan ni kata kami witi yan don ngon sala umuria itu kita na karo ngon sala muria ran to kan nangauna kiro sa may sumakina na ni ro rumo na hotel ngo tiko talanga no hotel ngo endua era ni wibuki ene kene biuna VPN eno nang talibon bikim ni nalang mewiti kaya kakolang may guanzo na puno binak mamiti na hotel ngo kami sana ready tignan ni hotel ngo bititikan orto na buki ko orto na biutan na VPN eno talibon kini kerua na wiru mukeli ke era wifi kan balbala iku sang iso matali no internet sa automatic nga ni kuso mo room na daga na wifi na mutali wala orto na nakamo no wifi orto na tarungi ko talanga kaya waka ko binakata mimbiyo na VPN na mutali wala kaya waka ko binakata na somo kaya doon na naman may rosa nga bulo siya doon na daw rosa nga bulo na labo ni China na kanisaw na VPN yan ang unsalan rin ni baka nga tayo kina Facebook, Messenger, kina YouTube, kina by social media platforms talaga. Ando na kami tikila, kaya baka nga nag-connected ng talaga ng China. Mangkarimanda son kakana me boli me bitu ina rumo warotu ni kwa ona parata ka bikem ni na siponga ka tiko na hotel ngo au tiko na 15th floor na room lilay rin hindi boleh kina nakanda-kanda ba tok nga sa ni lift ya okay rito ko na rin yung hotel lang ko Central International Apartments ang friend kam to ko ito kaya nila hello ya weekend ni na ito kaya kaya nilang may guanzo hotel tiku-tikin na go B block tiku dake na mall tiku-tikin na Apple retail store tiku talaga ilom na Huawei retail store tiku talaga ilom na Redmi retail store ngoni sala nilako be Victoria wandondo dake bangko tiku talisannya tiku raya McDonald's, KFC, tiku merah na supermarket lah. Supermarket dong lah. Tiku nombor tu ni hotel mana supermarket. Ya na entrance kina hotel lah. Lari. Exit tiku talisannya. Monggo. Matakan di sini telew. Terus lakot sa office ni Green Line. Me kero lay kau kelo lireda kalima ni LED factory bakatan lang kina factory ni photocopy kreating mo shop me di longray gosa be mamana cin kandona nangonike ani ron reba
Kami ko ni Rofren o Charlie. Where are we going, Charlie? We go some place to see some printer, and if you like, you can choose one. Okay. And then LED later on? The factory will go next because they open at 2? 2 Okay. So we go after we go this place. Okay, good. So we go by taxi? Yeah. Okay. Bola. Printer di office. Oh yeah, 3 hours. Rico. 3 hours. Kira lang cuma nak gambar ni printer ni Rico. Beli There's alright. one. No, Different direction. different. Go the other way. That side. 看一下，我天啊，最怕狗了呢。 Okay. Or we just pay and then we look for another one? We look for another one. Yeah. Okay. Okay. 最怕狗了。 Some print 30 pages 1 minute, some print maybe 120 pages different. So they need to decide which printer to recommend you according to your pages you printing. Right, Okay. that's good. 对，所以我可以带你去看那个机器，它是怎么回事的。 Oh, you can see that machine. Okay. Sa kito le sumay na bibo sa kina factory ni Rico Printer. Kito sawara kataltinggo na nito taxi me kito le stala ni Guangzhou melelo rai talanga na kali manufacturing ni LED screen. Sana ngai bibo tiketa na coat. Kero ngai reda ko be nganiti. Chalingo wa giriti tiko ko na nito kan taxi. Tamay semiti sana. Lore mana. Kero avia tumbal somu, kero kabi ko tumbal somu tumandangan ni bango tunggali tarovera na taxi. Ako isang sin kana baro ike. Menda duri wandu sa nangai unanda tikina. Nangai didi mana taxi weekend. Kira tong kondo na matanggali transportation ko. Ya. Alright. So Charlie, how did you contacted the taxi? Taxi we have an application, Didi, Chinese Uber. Can you show me? I see. Oh, it's Didi. It's Didi. You can call taxi on the way 2 minutes. Hmm. Yeah. That's very easy. You know, in Fiji, when we want taxi, Yeah. we have to go to the road and stop. Oh, we sometimes we need to do that. Okay. Yeah. All the taxis they have that app with them. Almost. Because, Some companies. Yeah. Almost all drivers. Because nowadays people we like to book online. Because you cannot sure that you just stand by the way, The stand road, aside. You're not sure you can Yeah. take a taxi or not. So we book online. You can take a taxi, sure. Sure. Yeah. Confirmed, eh? Yes. Okay. Fiji has a long way to go. Yeah. We can make an application to Yes. You know, in Fiji, not everyone has a phone like this. that. Playing the phone waste a lot of time. So no phone is a good thing. Yeah. Yeah, good thing. That's true. We spend a lot of time on this. Yes. Talking. Computers. Phones. You spend time talking with Talking. your family, people, your friends. Friends, That's yeah. good. Yeah. True. That's very true. But sa kami minggu na taxi. Okay. Okay. We're going to the LED screen factory? Yes. Okay. 火拨打110报警，灯右转，请提前走最右侧车道。那要是怎么支付？请核对账单第好，那就是有12块钱的过路费啊。 Okay, sa kita remandani. Three by two lili tumur.
Buona tribai. Bobai tu sarui on. Na fo bala lila. Iya. Na se due ora yang presentes. Iya. Ya que kami sai suko tribai tu se fo bai diri. Se. Se. Square talk. Kenda sante itu ngana fo bai diri. Iya. Dulu benar. Tapi memang kayak safe. Untuk koya bakal tahu kita. Roro como. Tahu. Na mada wasam tatu na studio. Minta na studio ba. Wah, ngai dambe tu kya lagu tu na mamadal. Ala ko sartu ngai murnela. Gak mamadal tu. Sengata lagi green screen ya. Vida to na kambang-kambang malau. Teman-teman dari event. Tanda bisa ke. Wana kaloko sa loreo tingo na LED screen factory dende sare dikira ubango lebu na kaya mga masalah tadi. Ya sa garabirao sa kita listal juga ningo in office. Okay. Okay, sebang reman teman-teman taxi. Kero li ustal tingo ina office ni Victoria me kero li songo na coach kede ni bolau ni LED screen kero asikoba na noa ke ina kia na isikoba ni kua kero na songo na kede na quotation ke ni tuku kede me baleta na be factories kede ngo ke na LED era dhakaba kero na libi bisa kitaka masulaka sana gelora ina LED screen e vero rau ke na ben karabi ni watete ni bos ni kalu mai witi ye ni kua sa koya na ni rau ngarab tabi kero sa sukali ustal tiko ningo kina ni rau ndui vili kero libadengo Reda con el lingang gue, reda con el lingang. Ya reda na kina size. Oh, tama ni mga raw. Reda na kina size liliw. Oh, turangan gue tak apa sih kok. Sini kali $6. Oke, keruto boleh manda. Ya, kita main roll floor. Doon, pwede yung mantaw. Iya, mata ka? Room ni tahu kok. Sao kau tahu, naka? Nongko yotik tadi ranggo. Oleh karena itu, sangat ada minggu na room. Kiro lepas ngamen office be Victor na kami ko. Kiro ngole sarmai. Namang ni buli ni red ni kiro buli ya. Ya. Kalau sana baru mekto boleh aku. Mau beli. Kalau sana ni red na size ni mangga ibiti. Kalau sana mekto boleh aku namang ga. Maksudnya kemana itu kan salongin mati ni China. Turanga, inabali ko na piparutaki, inabali ko ni yaw, inabali ko na kakana. Kira-kira hindi ko saka, kaya nga ko nakakana ko mayang kinengo, jishun soro bakambula. Amen. Alright. Sambo kam kami rin din.
Malek. Ngon. Red. Boleh talti mendo ko na mangguli man may musmuso. Menem biolom ni fridge may pambat matabi naka. Yalo kan kamalek. Na ako may China. Pambimbi weekend and wandi natin na boss ni kalau. Ni kahit di ko na kalau nakakana tarumin na kaniya kaya nakakana tambo na kaniya. Mentasangkan garu ni sarang China. Yan na po nabikiro buat kita may sim na niruti mo. Doon nakakana kirumbon loman dito kakin na fruits. Di na nga sarang matutu sa zulutu sa loy ni mati. Ya. Ana po ni kiro sota na mango kiro boleh. Mata ka? Ana boleh terus salmang. Sambukan natin. Ano ini tu ni na si bulbul tadi tu ni kan pakai nak kay Palestine. Mango di China. Ya, saya ngani pakai namtu mango biasa suara. Mango kami dah. Okay. Ayo sa tinggo ba kayo sana ngo China sanggay wala ka na bito na 10 minute may biti yawana ya woili wa biti ngo sana biya wala ka tiba na tinkandua ayo nengo sa malum sabi mo hindi na nga ni sanggay wala ka na bito kaya nengo se kata-kata ko itu na may nangono may biti. O ti sarangan nangono mangungor. Do kena sili sanggain don.